papa de ma me next year say Okay. but na enye easy. Sa. Easy go school cra anopa no. Sika e de be ma obetimi de me nyina afaka. Sometimes go school cra wondidi. Not to no. Sometimes na make SS po asem okay. na me kokra mitimi dwane be fie ye ma breakfast no watimi abefie no abedidi but SS de ma fa na easy because na me kwakra high ye friend me senton Nya ne wo o paseka ho kra ya enti that time na so benya straight card this 190 akwa belempe akwa salai sa obedu school ka sometimes na ma break enti me pon so a me 90 free circle me 90 free akra high back circle wow so na ma be faka every day cause can make it out na sa is na me ejuma wa guest house ni wa chimota guest house na mpa na easy ni na me security yeah, na me cleaner. Onkwana na o. Me nko wow. Papa no pesa be fa workers nti. Obi ba na be kwa ko bi gate. Obi ona san ye receptionist. Wa na san ye cleaner. So na pay the next pa. If you can comfortably. Alawa. Pay. So. And for 15th no be tria oka. Wow. From bed was sa. How? Me call crew na me ko fa niema. Na that time na ase ho na container ne yen share down born no na ye de beton pabo ani ti ni abatwe say okay so enframa na ebon ene dream ni eme nyina begu abonten a jigu road no so that time was scawen ene ma ni bia papa if you come by no me betna ase su papa cause as afi na ye start and all of a sudden same way at all. Hello, I Xposed GHFM Ben Bros na and then so interview I dey about him say interview ni dey the ba say obi asem timi ye incransion sem at the mouth. And lady amabeka no answer me minimum no when she was starting. Now, the journey has been very interesting for me because meaning where she came from and a baby where do ewa baboma ene say oka cosmetic shops in Ghana make say bi oka ho precisely me wo Vivis Cosmetics Udu Free Pipe Junction opposite but say one of the biggest cosmetic shops was say wo Arabian ho ofepa de bia metwama mechia no na mpesa me ne be bon ko na ye bon na bra bobu nsem na ye hu say he fa kwa na afi say the American no utie na asema ebi o ho no matimi ye nkran chem sem na mo ka me ho na me ma era Vivian akwaba mame akwaba we are Xposed for some chia me do bia so me pa cho ye from say pa cho ye from Vivian Vivian amankwa okay Vivian amankwa pa cho ye wo wen Bacha ye wo no akra ya ehemfa kesam ene na side that about who's about to salo it's like god anyway say ene na ba alala ene na ba na ye wo da die nechi kesano da die nechi what's okay go it's like god cry anyway ti ya wo uko school akra what start school by me started new staff preparation and never allergy okay by no be den near me ba depot police depot only say me call depot sir yeah me call depot I say mo ba den and e ho ne be bon komo no but so ma me tiase no na ma party ase ma me so no mo fe e free a chamas chimane ma so de mo fa ne kwa baby Omo yama sa basisi mo de mo ntwuma nso okay pesa me no bonko oko school uwie no e de na akoye like so we SHS right yeah uchu uwie JHS uwie no to aso me wie na me ko SS why Accra High oh okay a high school yeah high school me kwa na sintina aka High de ni enti siblings ya he wo nuan man Basha 3 what was why me
Oh, okay. Omunyina mo akra. Okay. Now, can we say emu ye den na wo call police depot? Emu ye den way. Na oh. Can you not chen? Na papa de ma me next year say but na enye easy. Sa. Enye easy o ko school kra anopa no. Sika ye de be ma obetimi de ni nyina afaka. Okay. Sometimes of course school car won't did. Not to say no. Sometimes na make SS person. Yeah. Make kokra me dwane be fie. Ma breakfast no what me abefie no abedidi. But SS the man fan easy. Because na me kwakra high your friend is saying to. Nya ne wo o paseka ho kra ya. Enti that time na so benya straight car this 190 akwa belenke akwa salai sa obedu school ka sometimes na am break enti me pon so a me 90 free circle me 90 free akra high back circle. Wow. So na ma be faka every day cause can make it out nasa it's ti bia me call circle sometimes so say my later I just said me coffee wo circle. We do school na scanner sa. Nti SS the man fan easy cry. Na nka we oba ho ofre dey say nka me say bia na obe hyehyɛ akofo na nka eja. Koma mma ka. That time na sa adwen ni ho. Eni ho. E ma me cry po no. Oni obi gina ho a oyem hyehyɛ so oni obi gina ho cause oba be ye de wo mpe. Nti sa de no me can say me ni a cry na me start sa de. Oh, okay. Nti yan fan easy. But nyame adom. Na into we SHS no so ye den ukoi. SHS. We no then na la so. SHS no. Me the school the free me mu send me go school. So me obi koye na me adwuma wo guest house. Okay. Na guest house e wo me watch motor ho baby. Guest house na mpoye na enye easy. Me na me security. Me na me cleaner. Onkona na wo. Me nkon o. Wow. Papa no pesa be fa workers nti. Obi ba na be kwa kodi gate. Obi na san ye a receptionist. Wa na san ye cleaner. Na so na pay the na super. If you can comfort them the na. Alamwa. Pay. So. And no for 15th no be twa oka. Wow. From the day was sa. Ow. Nti didi mo na me say major is that time na fe na. Nti no would how many years old? I say me dey be 1 year and some months. Okay. And me sha na embo ame. And me pay business pa me start year business and yen. Nti me na afi na space to space aba. Okay. And me compare space to space same maybe. I'm say tie for no ba be new school. Okay, space to space o monti ase. First no o person ye call o kwa dey call na ba enye na obi akra fo ye to aso. Nti me start here na baby am e wo no na any power a small area but any power side nti e be ye kese obia pe credit am ho obia pe so ye transfer am ho nti bring you me pe gu me so enwumre nyame nti ho no na so ye adwuma no en na me ye watesan okay. Tell us for how many years? Yeah, me che kaka na minya oba konsoma obi wa beka junction. Se me che ha na wo trem hiem. Hey. Nti e mo ana mbe hu container be bia adwuma no wono. Nti ho ne ahyase ye. Ho ne ya ahyase. Okay. Nti wo ye den wo container no ye den na nya sika. And space no. Space na ma cash ka. Na they no supply me credit we be catch me say container bi won the area say me pa me mefe. Ampa me pe hwe an area na baby an e won na ye okay. E na me say me pe. Na sika ne sheda ni ho but me nya vem catch me say me pe. Into frame me am say me de beba.
catch me na ye ono ane de na onim me se na me tie nti nkaka me nya na me de bia ma me nya na me de na kaka me ti me to container afia ka ne ma ye de bagum enti na container ni si ho na container ba bibia nim for how long eche ko sa me nya sika mfa no enti okay esi wona na esa na ede na wo ye na wo de nya sika space to space eno na wo ye nti me ma me mu se eche ene me sister ohun se eche na me ma me bi sika ni bi na me sister nso Jane sisi no so di bi so me so ene ko fa ne ma ne kakra the best that if na me sister ka de na first so ye fan ton papoa nti echi ko echi wo abelenke no ba no be ka chen say cosmetic shop bi awa ko hupa more than cosmetics into cosmetics ne die me sister ne ma ne ba dream ne ba but na was it say ope cosmetics near my internet na person come na say na a business aspect na internet na come business na me go me dey me ton a when I want say cosmetics every day ya obi a paint o kan no man popo me because mpaboa de we beto ba ko a be cha ansa na o beto nti o kan na me so okay paint ahyase no na etesan wo free niama no na ye den etesan say na wo hyase ahyase no say na on say ejuma we no sanka be start say so onya obi a woni mu nanka odo kokoro no akofa ne ma na ma ba na menim obi a nti ye kwa ye kojina mo tu ne ma ne kwa ye hwe ne ma onkofo fa ne bebre na ye nso ya fe bi oh okay nti wo jira na wo spy won say we be ko okay de ko for fa ne bebre ne na ye nso ya fe nti nkaka na ne ma ni store ni but me ma twen se meye and I'm meditating say me yin nti no me ma ade chen ya mete ho time one and half ai me anana me hwe ahyase bibia ahyase nso de wa wonim say nye easy e ba ne ato kakra na nkofo mu bebu abamu so bu abam but ni nyina mo man ase ma bema embu kakran na nyame hye enti cosmetics no challenges men a woman share cosmetics challenges men a woman obi o ha adwuma e ne fe pa but minim se efe baby wana nyama bi o man se nipa ni ho ansa na no so challenges men just baby because yes the bia we devote to time and a jessica pa oh okay sir because the bia unim so won niama but obi dey at for bad show because of Nancy TikTok me ade the bia or do be better the bia so yes we make sure say we stop and no one and the me efe yes oh okay na niama na ukofa no e dey na hu say we na aba ana wonim niama nim because obi oba onim niama nim o si mepe we e dey na wa say as why doctor say onim niama nim pa enti oba utimi hwe ne skin kwa say we na be ya ma e na oba say obi wo ho no ma hwe ne skin na won say enyefe no bisa no me bisa ne say nkube na wo so okay enti me hwe nkwa wo so na me hu say we na me de be ma wa na say we na me de be ma e na me de ma won so a ebentu ntu beba wow it's now yeah we okay yeah movie a we pacho waware pacho na waware so how many years I'm saying waware 10 years hey and waware ya che na ku your friends Mr. Chumesi odo so ya che pacho aha che for them ya che for pa na pacho e mo kuru nkomo na sha no oh kodipo ya boko ushano me pacho ni shano hu me wo me store that who was I don't know person who can because I say jamia mo adwuma na jamia sama okudo wow but inkofo ni mumba me de minimum you can say one of the hard working women from afar I admire you a lot because of the way we hear juma sebe me who that say oh adam and me wrong do you have friends who are friends bodies
Me wo. Say ye hwiri atraka mu. Say aka to kai ye kodi fufuo ne na ye. Obi aye busy nti ye be kasa ye phone. Ye say na ye kwa ha no. Oh, okay. Anything. Enti o say na say mayo aba no ebia esomon pa adwuma. And ebi mo so omo nim even what to do with their life. Yeah. Say obi ba no say opese ofa as a mentor. E dey afuto na in life. No, what do you say in life? And then I be catch you. I some make a chair and say so make a good use of your time. And you say baby I konti obi ye binti obi kwahanti no we hwe de achi and de emfa shame bro. And then ye kwaha na ochna ye kwaha emfa shame ba table no so. But I say uma wadwen kwa de ba ko so say bia we me pese me ye. O focus nko a irade be hye ne ho animonyam because enye easy abrabo no usa uhu basa se unyi ko wani na afi na unhu de eko nti obia o hye bia me ka cho ni pa ne se so wo abrabo mo ya ba yo ya brantie so ye focused se enye se ni afefede ye wo fe so wo ye se wo pe wo de eno ana metimi aka cho bia e na atowa e ma wo su ye wa abrabo Say okay no be so there a share no nkra e dey na ato a eye o ya o pese wo share no bi nso odu a wo say yakopom so e Kristo ni tina be bisasa e dey na ato a wasu asem we dey ato mmeso na nso nyameje o kakai so what should I do? Oh, mesuda. Dear. Me kai emre bia me call room na me ko fa nema. Na that time na ase ho. Na container ne yen share down board no. Na ye de beton pabo ani nti ya battery say. Okay. Nti so enframa na ebon. E na dream ni e menyina be go abonten. A jugu road no so. That time was skawing. And near money be a papa. If you come by, me bet na soon, papa, because as I think I started, and all of a sudden, same way at all. And see, and the man funny easy. Mr. Frame will come up, me send a man of me to me, and for me, sans and let you buy. Inti, a dear Nesha princess still make us because a do sa go do a can abambe bubajai. A dear Nesha cry. The same crying say me new be and say me china me nanso. Say me ma na bibia obon samon pe enije. Nti say o pese wusu. O pese me ni beje say me ye nti na say me china me nanso say de bibia me say me ma me nan ejina fom na me toaso. Nti na me de chire me re. Wow. And na me ni Vivian amankwa na kasa. Waka samisi Obia o beginning na beginning ni bi wo ho a ehu ensam minim se wade bebre a chehye kokura mo se bi wo ho ase me ko too far but what I said so the I can do spirits now you can do anything mami etie for show obi wo ho a o young girl or show I say sister even yanka metis but o ye delivery to anywhere na o ye functions oh, girls from where you bound. To say, oh, only girls from CC perform. Okay, but also supply to schools in Sanya Maniaman. Also, beauty schools, no. Yeah, well, to separate brain shops now more. Yeah, this yeah supply more many salons. Okay, but oh, fear na so baby being so oh fry bet me deliver. Okay, answer na my Joe Naman Pacho. Fafu to Emma Obi. Our show. Me promote show. Mansana obedru baby, na so free baby, answer na wasan ko baby. Enye se fiti ya na wakoye obi. Enti mestremo. Obi a yire na ho. Na onfa ne na si fom, na onpe bibi nye. Quick money die. Wo ho bat wo benya bat wo nya nes wo de beye de wo mpe but sa wa wo bre na wo nya
eno ye best eno no wo use ahu se wa wo dia na wo use nti monyere mo ho bia mpa bibi na wonye woni bi kra obetimi a start bibi kakre bi na wo dia start be hu se nyame nsa be ma be ye bebre nti obia mpa bibi ni nti this branches is all branches are so far we were 3 branches. In how many years? I think in 15 years. Nyame ayebi. Pa. Nyame so ayebi. Pa. Branch or one no meko ho metwitwa ni nyina akyem na mahu. Ase delivery the whole Ghana ba bia pa bia obeye. Ba me de minim na na ma ono kwa ni minim na ma patcho fa na ma twitwa. Obi pe bia. Me patcho my number is 0242 313 992. Patcho bobiem. 0242 313 992. Vivian Amakwa Vivis Cosmetics na yaba no. Me wi asese ne okan no e abotre ne de bibia. Ena what of them? Ochena betimi sorry. Enka se ma tofem timi sorry da. Open cosmetics pa dia free pipe do ho a ho no ma straight up. Cosmetics bia higher na me kram to mediama. Enti wo a wo hwem bibia pa bia se oba ha. Na ne okan no pa bibia. E ma ba se mo se mukoko wa ase ho enya ho. Mukoko ye monsa no. Bema ba be pe wa se obi se wo ye adwuma na wo kase wo nya adwuma pa o se ne fa kwan na me fa me kwan. Oba fa won sa ye adwuma se ne ye sister de ne nsa aye adwuma ne nyame ehira so yi. No hira so am nim se nyankopon na ni beje ho. Xposed GHFM members but o subscribe ya subscribe no bi so nya bi. Manuel si bye bye.